Foka Jobe uyangijulisa mawuphathe yokuthanda umuntu anomuntu amthandayo. Uzumnika indawo kanti nayo unendawo kwenye indawo ngoba basitshela amagama befuna leyo ndawo. Ukuthi uyambuza ngendaba yendawo aphuma kuyo athakase nandaba naleyo ndawo leyo ke indaba. Sibanikeza inhliziyo zethu sibathanda sinenhloso ejulile ngabo ngenxa yokuthi nabo basuke benabantu baba basenhlizweni zabo bagcina bengayiboni imizamo yethu kulolu thando esisuke sithi siyalikhanda. Nomunye bebalisa ethi siza mntakwethu ungithulele umthwalo uyangisinda wathi uthando ngiyakunika hleza nina kini nakithi ngathuka sekikizwa vuma ntokazi izekhaya uzosiza ngathi inkinga nami ngiyasindwa ekhaya babheke mina kanti imithwalo miningi amahlombe ami mancane cela ungidlulisa mawungitshela ngothando ngoba ngathi angizolidinga wathi ngizokusiza ngathi angimfuni ozongisiza ngifuna kokuyisiza ngikwazi ukuyiphilisa kodwa kungaba umuntu wesilisa ngisamsaba umuntu wesilisa uzosuka bese encunda wona lo mzimba engisathi ngiyawubuyisa wayesehlisizwe wathi wena uzwakala unosizi khuluma nami ke ngoba othandweni ngathi bakuhluphile ngathi angisafuni ukukhuluma kokaningi mina ngisikhulula lesi sifuba sami ngithi bazongisiza bhekana namhlanje ngisalile wathi mina ngithembekile ngiyakuthanda konke ozokudinga ngizokunika ngathi angifuni ungithembisa uthando into wasikahle ngeke wakwazi ukuyigcina nalokho ke kuyangicika ngoba nina besilisa nifamsile ukusitshela ungiyakuthanda kaningi mawukuthi khona okuyisitho somzimba esenikubonile nifuna thina sinizwise bese niyasishiya wathi usuyangidida kanti onjani lo yakhe inhliziyo ozoyizuza ngathi mina ngidinga umuntu ozothanda kumina yebo uthando liyasidida kodwa bengidinga umuntu mina ozonginaka ozojabulela ukunama kwami nayanezezele ngihleze ngihleka njengabanye abantwana mina ngifuna umuntu ozongilwela ezimpini zakamhlaba mangiwa angivuselele ngamagama akhe ngithuke nje ngubona umhlaba sekuyindawo engifanele ngitsheleke wena uzokwazi yini ukungimela ngoba mina ngidinga umuntu ozongitshela makukhona ongahambi kahle ngingaze ngizwe ngabantu sebengihleka bengihleba mina ngidinga umuntu ononembeza ebumnyameni ozohamba nami lutho kungidedela wayesethi uchaza mina impela ngathi ngidedela ngoba nalokho futhi kuyangicika umusa ukuyicela lenhliziyo yami ngoba kuyafana ngizokunika lesi sicubu senhliziyo base uyasincunda uyasiqeda wase wangiyeka ngase ngiyayihambela magcina kama